Ohiro bwezwe mfaraso ayorekero kwagendereire kutera abantu muhimbo ogukayanira idara ryo kubanza P7 okureba obwegese bwarhinda ya gato mu Rumetoma bwaza amutindo atajiro batoroka buriyo bwijo twashanga babakurira he tuza kuba mfaraso ngati tugera ki tugeba ahabo kwa buildinga ruhinda buildinga amashomero konka garuhinda azoronga azomwana no barinda no yakushomera bwera nyangi no yakushomera Saint Kabwa na bari witu so ntumwenda ntumukunda kandi tumuhagira nasemererwa mbine yagira rukundo ya ruhanga ahubwo kuba Yesu akajyate nabasigira rukundo mbene habya muhire yabaganisuza aho bagenzi be aza n'ikirunjo misho ga ruhanga ubwo mfaraso kuyata kuzakozana ndayishomero kandi promisingana n'abaziye baje nizagumiza mwinkoresana n'amani 81st grade inakora yebwa ngunaguza munakibona nasi ya 4 na nahanda na levels zinde zikweyongera Nomunshongejo tshanjura umwe ombahereze P7 umchangecho arukorondo bwezi obo kumonjerayo Muchunguzi Ambrose abaire nashomera Bitoma Primary School Katenga Omurumetoma atunjura obonere 13 P7 obo arukushomesebwa nyine nkuru arukuziha omukutemurira omuntu kyesabandi ahe bintu bimuchiriza mani nho mutsigazogu arukushabira obwezi Tatakafa yafanchira muto nagumana yakunkuru nasunguru tube tubashine kubaza kunyara fizi kwa kuzere ayendi yaho ahabo kubwenge bakufuna abureta bombeka kahi bombeka yera kuzumerera ikikorwa kibi narisi imchembeyizere nebamu ahabwa abana umumazire P7 na munongo mu masomero agarukugena gakabaraganisa basaris kandi umwabazire mukatwara y'abana atwaho esande mwibiri kono ngo mwana basara kugireho kine kikorwa kibi bona umuntu yakweka mukuzisha kaka kuyaka kuteka katungu yeto kwashumya hato mfarasi tuwa saving tent sinzizo tuwa saving ekicho mwantiza tuwa saving Oro gutagwa rwaje kunjito kuteka ekitoto kateka gonzo kateka enkoko teka twara kwese turera manyati bukora wo dukozo rubuto turwakahingwire turwakafumire iyo rinde fumure muri yoyiza kuba savingire mbege so savinga azanyize ndebe cyana mwa mutine gwenge mu Omumakuragandi abanyabukiko hamwe na mukuru w'ishomero abacaamatambarire Primary School erukushanga mu Rubaya basimerwe habwo gukora ishomero hamwe no kanyisombaro gw'abeji okorga hari abanamnana bakakanya bakarenga aharakaga konkana munonga ni nsima head teacher kasigire kurango ashitwashangira ishomero eriya abana 28 hatu bari yumbana rukaga Chamatambarire Primary School Rubaya erukushanga mu Kashar South Omurimbara District niye sinzura amashomero gona hagambara District obwabeje 20 bayizira mu idara ryo kubanza kandi babiri bayizira umuri ya kabiri mwene cyo kusimira government habo kusasura abazishomesa mukagaraka nkagisima habo kutombekere bizimbe mukagaraka nkagisima habo kutwatira ho mbitabo na guidelines Banyenzachi ayetombe itira abakozi kurwo myoneb abayohereziwe ngo bakume byezo bakahikayo bakaba bo kuteganisa beji ho mukore byezo bo bari kutere bishani no bwabeja bahicire kurunji na munonga bakora ikizamu ecyo kubara ikigeze cyo kubara ukatahamu ukaza kubatina tinisa tere bishani tikwikiriza hati nabagambira najya ntumuntu gwe kwari yija nubwo kwa narwo mu UNEB ashemeye kuba initekeri yakugenderaho bamukwate bete polisi ije mutware hata nbari abakwange birungi abo kubakozirege yakora ishomero na management nakachiko kandi wituma wabe namanye kuno moro riyo kwerekayo abo bano yegerera tokayo vuke cyo kubanza munonga torayezi ecyakabere kwerekayo tokayezi tokayetimbira ki abantu bo barakugera bato ekwereka mwituma rushi Captain JB Tumsime bamturachi ahabwira abazeire okorwa mu kushomeseza abana ho mashomero gahare hagati y'intanso nagaryo mucanga kandi abahamize kuko arkwijaguma n'abakwaturaho nko muhereza w'abantu Gasha kwa Ben Muhozi
na Anyine Fred.